Ini untuk bareng-bareng mah kalau dia peniki. Pak. Udah buka. Nanti buka. Nanti buka. Iya. Kita shooting dulu. Tuh apa tuh? Bos aing. Ya, iya itu bawa martabak. Makan. Makan. Kita shooting dulu. Kirim ke Naim ya. Mie goreng mantap. Kayak begini kan foto. Pasti. Ini bukan kemendan nih, kemendan. Iya, lupa gue. Kopi, Pi. Ada. Tadi dulu. Ya ampun, orang ada yang wakate. Ada. Lalat nih. Ya, Mantap. Tuh, timbel. Orang dantan. Buka dan. Tahunya belum ada.